nukuvuga ngo iyi teritwari ya FIZI ubu tuvugana mu iki gitondo yamaze kuzengurutwa n'amadrone y'ingabo zirwana ku ruhande rwa AFC M23, ariko amakuru akameza neza ko ngo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nabo bari basitse ko bagomba kwinjira muri ino FIZI, sorry ko izi ngabo zirwa za M23 na twirwaneho batagomba kwinjira muri iyi FIZI. Igihari ni iki rero, FARDC yaje ijya kuri hopitale ya FIZI irakaba, dore aha hose hari FARDC, ndetse ikintu kinababaje kirimo iyo bakabye ibitaro gutya amakuru atariho ivumbi nababwira cyangwa se nabahereza. Ikijyanye n'imiti barasahura, ikijyanye n'ibikoresho barasahura. Iyi ni hopitali ya FIZI, ariko bivuga ko ngo izindi ngabo zari zideployinze ku dusozi turi strategique dukikije iyi turi muri no FIZI, by'umwihariko ngo ugana hafi na administration office cyase FIZI administration office. Aha harimo agasozi kari hejuru hanaca n'umuhanda, ndagira ngo mabereke, reka ngerageze ndambike kugira ngo agasozi mubashe kugatandukanya n'ikibaya. Mwebwe mumbwire, murahabona gutya, murahabona imisozi murimo murayibona mukayitandukanya n'ibibaya. Mbagira ngo byose mbibahereza uko bimeze. Ikintu gihari ni iki rero, ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zaturutse baraka, ariko amakuru zari zifite nuko ingabo za M23 na twirwaneho ngo bashaka kwinjira FIZI yose, barangije avuga ati iyi FIZI tugiye kwirwaniramo kandi biraza kurangira n'ubundi tubasubije inyuma. Drone za kamikazi zo mu bundi bwoko, iki narababwiye ngo drone M23 iri gukoresha uretse kuba ifite ikoranabuhanga ikaba yarabashije kubloka iki gice cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo, ku buryo mu bijyanye n'ikirere nta kintu na kimwe leta Kinshasa ishobora gukora muri iki gihe. Drone za AFC M23 nizo zigezweho, AFC M23 niyo iri gukontrola iki kirere, niyo iri gukoresha imbaraga zidasanzwe ikontrola iki kirere, kubera ko ntago ku ruhande rwa leta Kinshasa babasha kugira gute, babasha kurasa cyangwa se babasha kohereza muri iki kirere indege ngo babashe kugira gute kubona communication. Hanyuma rero byagenze gute, byari byifashe bite muri ibi bice? Nyuma yaho ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zimaze gutegura abasirikare bagomba kwinjira muri ibi bice, by'umwihariko baturutse hano Baraka. Mwibuke neza ko Baraka ho nta mahoro ahari, kuko buri gitondo hagabwa ibitero, naho ndaje mpagere mbabwire ibyaramutse cyangwa se uko haramutse. Hari abasirikare b'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bari muri aka gace, muri rino shyamba bita Kagera. Abantu muzi ibi bice ndabizi, ahangaha murahazi, sindi bwirirwa mvuga ibintu byinshi, ariko ni ishyamba naryo ritoroshye kubera ko harimo ikintu cyitwa amabondi. Itegereze neza, uri murahabona, sinzi nimba imisozi uri kwibasha kwitandukanya n'ibibaya. Ngeyo ndi kukwereka map imisozi bacaka ko uyitandukanya n'ibibaya, kuko urabona nk'aha ni mu kibaya, ariko aha ni kuri top, aha ni ku gasozi kari top, ariko nako gatoya kagoranye kuba wagakambikaho. Si ibyo gusa rero, ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zari ziri ahitwa Kagera, ndetse n'izari ziri ahitwa Mukanji na Marindi. Izi zari ziri hano za Marindi zatambitse ziza ahitwa Itota. Ubwo ngo bari gufunga iki? Bari gufunga inzira za M23. Abantu mu nkandire kuri like, ariko abantu mukande kuri like, reka ngaruke kuri kamera kugira ngo mu by'ukuri abantu mu nkandire kuri like nicyo kintu kizima. Buriya iyo ndi kugusaba like please, biba ari ibintu by'ingenzi, kuko like nanjye inyereka ko turi kumwe, ndetse andika comment umbwira ati turi kumwe 5 kwa 5. Ibintu ndi kubereka muri kubibona, nje ndagira mbabaze ibyo ndi kubereka muri kubibona. Ahangaha kuri map dukomeze, comment zanyu ziba zikenewe, kadusubire kuri map. Hanyuma rero ahavugiye amasasu mw'iki gitondo ni mu kahe gace, ni mu birometero bingahe uvuye point 0, ndetse nze no kugaruka ku makamyo yarashwe na drone. Abasirikare bagera kuri 14 bo bamaze kuhasiga ubuzima, abagera kuri 14 kandi amakuru ari kwemeza ko ahangaha harimo na koloneli bamaze kugira gute, bamaze gusiga ubuzima mw'igi mirwano. Itegereze neza rero, kadusubire muri bice bya imbere ya point 0 kugira ngo mbinjize mu rugamba. Sasa rero maze kubasobanurira ibyo ku ruhande rwa leta Kinshasa bari bateguye, sibyo ama operation bari bateguye, naho yagombaga kugira gute, naho yagombaga kwerekeza. Abantu kabisa ndi kubibona ko muri kwandika comment, witwa Ndayishimiye Aime
ati turi kumwe 5 kwa 5 nawe andika umbwira ati turi kumwe. Ahanga point 0 muri kuhabona, nyandikira ati turahabona muri comment nimba uri kubona point 0 kugira ngo mu byukuri twinjire mu update z'igitondo. Maze kubabwira uko ku ruhande rwa leta Kinshasa bari bamaze kwikokinga n'uburyo bumvaga ngo bagiye gufata Dr Kaniki. Yewe sibyo gusa ngo na Lawrence Kanyuka bagombaga kumufata wazima. Ndaza kubabwira ati y'abasirikare 14 b'inkorokoro ngo bari baje gushimuta ibyababayeho n'agahoma munwa, ibyababayeho n'agahoma munwa. Point 0 mu birometero 16 rero niho haramuke amasasu cyangwa se niho havugiraga amasasu. Bivuga ko ngo iyi point 0 ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa kugerageza kuharwanira cyangwa se kugaruka kuharwanira ari nabyo byafunguye inzira ya advance ya M23. Intambara ikomeye iri kuri uyu murongo uhagaze uturuka Rwoko ukaza Sibatwa ukinjira Kakomba. Iyi ni imisozi iri strategique, imisozi ihambaye ndetse kandi irimo n'inzira z'ibifaru ushobora kunyuzamo ibifaru. Ariko nanone utu duce uko mutubona ari dutatu akaba ari two duce dusa nkaho turinze point 0, ariko ndetse tukanatera igitutu ku ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ziri hehe, ziri za Baraka. Amakuru akomeye cyane rero avuga ko ngo izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zaje zibanira muri ibice, abandi bamanuka za Katembo kuko communication bivuga ko yaturukaga Katembo, ahitwa Katembo bakakomandinga cyangwa se bakavugana n'abari ahitwa Kakomba. Hanyuma aba bakakomba aribo bajyaga za Sibatwa hejuru za Rwoko. Batoginze rero bagera kuri 14 bagera kuri centre de hano kuri centre de santé ya Abala cyangwa se Abela. Aha ngaba warenze ahitwa Musambia. Amakuru kuva ko ngo abasirikare 14 bari kwa advancing, ariko ngo mission yabo kwari kugera mu bice birimo aba bayobozi bagaragaye Minembwe. Se baba babizi ko bakiri na Minembwe? Wambwira ngo wabonye Dr Kaniki mu Minembwe cyangwa se umubona point 0 cyangwa se umubona Gakenke, hanyuma wibonera Lawrence Kanyuka hano uravuga ngo uraza kumufata? Operation ntugomba no kubanza kwitegura. Reka tuvugane, mumbwire namwe muri comment mw'abantu, mumbwire nimba muri kunyumva neza, amajwi arabageraho neza. Wambwira ngo wabona abayobozi ba AFSM 23 mu gice ukavuga ko aho hantu batizeye umutekano wabo? Reka mbaha amakuru y'uburyo ibi bice bya Kivu y'Amajyepfo bimeze kuva AFSM 23 yahafata, mwumve uko ibintu bimeze. Nagaraha gusa ahitwa Mikenke, hano kuri Mikenke camp, ahitwa za Kamombo, ahitwa za Mulembe, ahitwa Luwelela, ahitwa Kakuku ya kabiri, ahitwa Tulambo, ahitwa Tumungu, ahitwa Tabangwa. Utu duce twose systeme ya M23 iradukontorora, iratugenzura. Ibi bice byose bamaze gufata, ikirere cyaho do ku ruhande rwa leta Kinshasa gisa nkaho kirimo igihu. Ari nayo mpamvu mubona ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zitari kugaba ibitero zikoresheje drone cyangwa se amahelikopter. Ngira ngo muribuka batangira baza kwa divasinga binjiramo hano muri Minembwe, mwibuke urufaya rw'amadrone rwarasaga hanga. Ariko ubu tuvugana drone za AFSM 26 cyase drone za M23 natwirwaneho nizo ziri gukora akazi gakomeye cyane muri ibice bya hehe, muri ibice byahangaha muri Sud Kivu. Nizo zahabije Abarundi. Akora abwe ngo urwishigishi yagira gute mw'abantu? Urwishigishi yagira gute? Nibahame bumve rero. Umanika gati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Izi ngabo z'u Burundi zarabwiwe inshuro nyinshi. Izi ngabo z'u Burundi zahawe inama inshuro nyinshi. Ntago mubizi mw'abantu mwe. Namwe mumbwira muri comment. Aba Barundi icyo bashaka hano muri Kongo ntibari buze kukibona. Nubu tuvugana tariki ya 9 dore birabakomeranye. Icyambere gikomeye rero kikuvuga kugeza amagingo ya gihambaye. Reka nongere nsubire kuri map. Imipangu yose bari gupanga iri guhita ipfa. Bari bapanze operation ko abo ba special force bagera kuri 14 bari bwinjire mu bice biri strategique bakekagamo ko ngo aba bayobozi ba M23 bari babamo. Ariko ibyababayeho ndaje nacyo nkibabwira. Nukuvuga ngo drone za M23 zirara zizenguruka umunsi ku munsi, kandi aha za Katembo
n'aka gace ka Kakomba n'ahangaha za Ruwoka cyangwa se Sibatwa, amakuru agaragaza ko ibi bice bidashobora guhana imisada, nubwo mubibona gutya harimo intera. Kuva hano Ruwoka uza Sibatwa, Ruwoka, reka nze ndebe mezire zaho mite mbabwira, wumve mezire igiye iri mu madefense yaho. Harimo ibirometero ahangaha cyakora ho haregeranye, harimo ibirometero 2, sibyo? Harimo ibirometero 3, reka tubare 3 kuko ni 280. Hanyuma wakomeza wagera ahitwa Kakomba hakazamo ibirometero 7. Hanyuma wamanuka wagera hano za Katembo hakazamo ibirometero 10. Uku niko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zari zafunze. Sinzi niba iki kintu muri kukibona. Ariko ubwo bakaba bafunze gutya, icyo bagamije cyangwa se icyo bashakaga bo gufunga uyu murongo, urabona bashakaga ngo kuzitira ingabo za M23 kugira ngo zitinjira zigere hehe, zigere kuri FIZI center cyangwa se muri centre ya FIZI. Ariko tageti no gutabara abanyamurenge bababaye. Tageti ubu tuvugana byibuza abaturage abanyamurenge basigaye bababaje nabari bibogobogo, abantu mumbwire aha hantu muri kwabona neza, uyu murongo muri kubona w'umuhondo wose, mumbwire muri comment nimba muhabona. Uyu murongo usobanuye iki rero? Urugamba rwabayereyemo hano muri iyi area. Nimba witegereza neza harimo ahantu uri kubona hasa nkaho hari umucyo, cyangwa se ariho hari kuva izuba gusa. Aka ka area muri kukabona, aha murahabona, aha bahita Bimbo, aka gace bakita Bimbo, iri shyamba baryita Bimbo. Aha niho rero byari biri kubundanira, aha niho ikitwa isasu ryaraye riseka, aha niho riramukiye riseka. Iyi niyo misozi bari kurwaniramo, kandi noneho kuva aha point 0 uza muri iyi misozi ni ibirometero bike cyane. Kuva point 0 uza muri iyi misozi bari kurwaniramo ni ibirometero bike cyane. Gusa ku ruhande rwa M23 cyangwa se M23 twirwaneho, amakuru agaragaza ko ibi bice babirimo, ariko nubwo ubona ariho bari kurwanira, amakuru yemeza neza ko ibi bice bari kurwaniramo M23 yo ibibamo nk'ibirinze cyangwa se irindiye point 0 muri ibi bice. Ibi ndi kukwereka ni ibirometero byinshi kuhagera. Amakuru ari kwemeza ko ngo ikintu cyitwa Special Force Ibu, abasirikare ba FDNB hakaza Wazalendo, aba bakubitiwe muri utu duce ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi ku ruhande rwa leta Kinshasa, nze gatoya mbereke, nani bagiye gukurura map ngo ibazire, gatugaruke kuri map mbe mvuye kuri kamera kugira ngo mbasobanure neza. Abantu mumbwire nimba noneho muri kuhabona neza. Diraho nababwiraga FARDC cyangwa ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zafungiye na ahangaha. Utu duce mubona nitwo FARDC yari yafungiyemo n'ingabo z'Abarundi. Hanyuma ku ruhande rwa M23 aka gace, utu duce natwo bari mu birometero nka 2 cyangwa se 1.5 bagafungira aho ngaho barinze iki, barinze point 0 n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Abasirikare 14 rero badivasinze bavuga ko bagiye kwinjira point 0, bakagira utuntu ngo bikorera ku bayobozi by'umwihariko ba M23. Ariko mwabana umwe ibintu byababayeho, ndakubwiza ukuri nagahoma munwa. Ikintu gihari rero gikomeye cyangwa se icyabaye gikomeye, ikintu M23 iri no gukubitisha izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, nuko uyu mutwe wa M23 wa ubwawo ugira monitoring cyangwa se ufite ikoranabuhanga ku buryo monitoring aba operation bari gutegura ku ruhande rwabo bahanganye bakaba babizi byose. Abasirikare 14 bavuye ahitwa Katembo baje kugira gute, baje kugaba ibitero, ariko kabari ibitero by'umwihariko byari bigambiriye kwivugana abayobozi. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwarabonye abayobozi ba AFC M23
ndetse si ibyo gusa kandi n'abatwirwaneho bari basesekaye muri ibice byaha muri Kivu y'Amajyepfo byari biri kuberamo imirwano baherutse gufata. Mu gihe bari mu byishimo ku ruhande rwa leta Kinshasa bari gutegura operation igomba kubahitana cyangwa se operation zigomba kubahitana. Izi operation zagomba kubahitana rero mwabana mu ikintu cyaje kuba kiba abasirikare b'intoranwa bagera kuri 14. Aba nibo bagize gute? Aba nibo babigendeyemo. Byose M23 yari bizi, special forces za M23 bari babizi, bakavuga ati rero uko byagenda kose iyi aba basirikare twebwe turabafata wazima, ntago turi bo barasa ariko turabafata ndetse turekure mu umwe ajye gutanga message. Bapanga operation yuko abasirikare bari baturutse angaza Katembo bari bareka bakadivasinga mpaka bageze muri ibice byanga point 0, hanyuma bamara kugera point 0 bagacakirwa, bagahita bacakirwa kubera ko nababwiye ko M23 muri iki kirere ifitemo amadrone ari kugenda akontorora, yaba afata video, yaba arimo asendinga amashusho, yaba aya detectinga afite detector y'ibikoresho cyangwa se intwaro ku buryo drone irazamuka yabona umusirikare ufite imbunda cyangwa se yabona imbunda hasi naho yatakaye ikajya igenda yaraminga ivuga ati dore aha naha kuri iyi grid coordinator point distance nizi hari intwaro, hanyuma uyitwaye akabasha gucenshura kareba ese koko ni intwaro bwoko ki, ikamuhereza ama details, ikamuhereza details y'ibintu iri kubona, ku buryo iki kirere giteye ubwoba umutekano urimo mw'abantu. Iki kirere giteye ubwoba cyane. Amakuru yemeza neza ko drone zabagenze runono zibagenda runono. M23 ifite uburyo rero iri gukoresha na twirwaneho muri ibi bihe, drone zayo ziravuga, baje kugira mu marembo ya point 0, drone iramanuka ica bugufi kwijwi riranguruye ku buryo utanayibona, avuga ati muhagararaho muri imbunda muzirambike hasi cyangwa se mbaturitse birangire. Drone yo yaje muri metero 5 cyangwa se muri metero 10 hejuru yawe, ntuburi buyirase kuko Irashe no muri gisasi hetse murashwanyukana, urambika hasi intwaro. Rero abasirikare 14 n'intwaro zabo bari bazishyize mu tuntu tumeze nk'udufuka ku buryo utamenya ko ari abasirikare. Ariko mva hano M23 ibera akandare, drone yabagezeho bari gutunganya ibikoresho, bari gukuramo ibikoresho. Abasirikare 14 boss abagerageje kunyeganyeza imbunda barashwa aho ngaho, abagerageje bose barashwa aho ngaho. Barakubwiye ngo amakuru y'urugamba rwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abakomeye cyane. Ntabwo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zagiye ngo zituze, ahubwo baracyapanga operation. Hanyuma rero ibi ngibi bikimara kuba, uwitwa General Muzinga, murabizi ko uyu mugabo yongeye koherezwa ahangaha muri teritwari muri FIZI mu gihe twirwaneho yari ikomeje gukubita FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi n'imitwe nka Wazalendo na FDLR. Amakuru avuga ko ngo uyu mugabo Muzinga yoherejwe mu by'ukuri ahangaha muri FIZI guhangana n'iyi ntambara, ariko n'ubundi operation ya mbere apanze cyangwa se operation apanze n'aba basirikare b'abakomando bakomeye ya mbere ihisi ba failed. Abasirikare barafashwe, abandi barashwe. Kandi amakuru avuga ko ngo General Muzinga yambutse ku butaka ku itariki, ubwo ni ku itariki zingahera, yambuka hariya ku itariki 7 musibe ejo hashize nibwo yambutse kuri ubutaka. Operation ya mbere rero yateguye ibaye failed. Ibibaye mu gihe amakuru aturuka ku ruhande rwa twirwaneho yo avuga ko umutwe umaze iminsi ugera cyangwa se ugira intsinzi ikomeye cyane, ko n'ubundi nta kindi giteye ubwoba cyangwa se kibahangayikishije izi ngabo z'u Burundi nizigaruka bazazihonda. Muzinga rero si ubwa mbere akubiswe. Muzinga General Muzinga rwose si ubwa mbere akubiswe, ariko gutya
General Neva agize gutya muharanka arangije ahita avuga ati rero ugasubira no ku rugamba ukajya no kurwana, ati ugasubira no ku rugamba ukajya kurwana kubera ko yo nguhaye ranka mba nguhaye ranka y'akazi, ati rero ugomba kujya gukora akazi. Birumvikana General Muzinga nta kindi yagombaga gukora, yagombaga guhita yemera, hanyuma rero hari indi mirwano mu gace ka Muhuzi. Ngaha mw'abantu mwe nimba noneho ndi buhabone, aka gace ka Muhuzi rero nako kugeza amagingo amwe iki gitondo ngo harimo ikintu cyitwa imirwano cyangwa se harimo ikintu cyitwa intambara ikomeye. Amakuru aturuka muri aka gace ka Muhuzi gaherereye muri teritwari ya Muwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ngo kuwa gatatu tariki 8 ubwo ni ku munsi w'ejo naho habereye imirwano ikomeye cyane yaganishaga cyangwa se yahanganishije n'ubundi izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa by'umwihariko ingabo z'u Burundi na M23. Muhuzi abantu murahazi, sinzi nimba abantu muhazi muri Muwenga. Iyi Muwenga rero mbibutsa neza ko hari ukuntu M23 igenda irwana ariko ugasanga hari ibice igenda isigamo. Abantu bibazaga ngo aba basirikare ngo baciye ko za Gasika za Muwenga akiri abasirikare za Karundu, ati aba bayobozi ba M23 banyuze he koko? Ubu rero barimo bararwanira hehe? Bararwanira ahitwa Muhuzi. Muhuzi rero hari ishyamba rikomeye by'umwihariko akaba ari hehe? Ari hano muri Muwenga. Amakuru rero avuga ko ngo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ziri gukoresha intwaro ziremereye muri ibice bya Muhuzi. Nkuko amakuru rero ari kubihamya ava muri ibice ngo iyi mirwano yatangiye ejo ku gicamunsi ikomeza kugeza ku mugoroba, hanyuma rero mu gitondo ku isaha 11 n'ubundi hongeye kuramuka urundi rugamba hakumvikana imbunda ntoya n'imbunda nini. Amakuru kandi yaturutse makuru n'ubundi kugeza amagingo ari kongeraho aturuka ku basoko yacu avuga ko imirwano yabereye muri aka gace ikomeye cyane ndetse kandi yari imirwano iri kugenda imara amasaha menshi, ugasanga abantu barahanganye hashize nk'amasaha 3 bagihanganye. Abantu turi kumwe ahangaha. Ntabwo ibintu byoroshye habe namba, munyamare tugaruke kuri map gato rero. Kwinjire Baraka mbabwire noneho iby'amakamyo 3 yamaze ashwanyaguzwa na drone za M23. Ku itariki ya 7 murabizi ko hano mu kiyaga cya Tanganyika harasiwe ubwato bwari buturutse za Rumongi bwerekeza hano muri Baraka. Mbibutsa neza ko aha Baraka hari camp ikomeye cyane y'ikigo cy'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ikintu gihari ni kirero icyabaye niki kugeza amagingo aya. Amakuru avuga ko ngo ku munsi w'ejo drone bivuga ko zaturutse ku ruhande rwa IFM23 ndetse na twirwaneho zamenye ko hari amakamyo agiye kuza gukora supplies cyangwa se agiye gusupplyinga mu ma defense ari hano imbere by'umwihariko muri teritwari ya FIZI. Mu byo bari bagiye gusupplyinga amakuru akemeza ko ngo izi kamyo zari buturuka hano Baraka 3 zari zirimo ibikoresho by'umwihariko byiganjemo amasasu, harimo amabombe, amakompra bagomba gusupplyinga hehe mu ma defense ari hano za Karenga, ari za Kalembo, ari Itota, ari hano za Mukanji ndetse na Marindi, akiyongeramo n'aka gace ka Kagele akanako kari hafi ya Baraka. Amakuru akavuga ngo izi kamyo rero ubwo zapangaga guhaguruka cyangwa se ubwo bari buhaguruke time bari buhagurukireho nibwo barashwe. Tuko pamoja abantu turi kumwe, nibwo izo kamyo zagize gute zarashwe.
Amakuru avuga iki rero? Amakuru yemeza neza ko ngo iyi Baraka bisa nkaho amaso yose ya AFC M23 ndetse na Twirwaneho atunze he ari yatunzeho, kugira ngo usubize inyuma M23 cyangwa se Twirwaneho muri ibi bice biragoye, ndetse benshi bari kwemeza ko kuba n'iyi Baraka itari yafatwa nuko batabikeneye cyangwa se batari babishyira ku mupangu, ariko nta muvoma n'imwe ahangaha kuva uru rugamba rwatangira, kuva point 0 yafatwa, ama operation yose ari gupangwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa no muri Baraka ari guhita asenywa cyangwa se demoroshingwa ku kanya. Aya makamyo ngo atari yatsimbura yaje kuraswaho na drone. Basirikare bajya kuri batandatu bahita basiga ubuzima n'ibikoresho byinshi by'ingabo za leta Kinshasa biratikira. Ubungubu umuborogo no muborogo mu bice byose mu byukuri umuborogo no muborogo. Munyemere rero mitenza kuri Uzima Bola, umuganga gakondo ukomeye ukorera hara muri Kongo mu burasirazuba Igoma hafi na Lakivele, avura rero indwara z'amarozi, yaba amarozi y'amatamikano cyangwa se amatongerano n'amategano. Ibyo byose mu byukuri arabivura, ariko akavura n'indwara zitandukanye harimo igifu, umwijima n'izindi ndwara zigiye zitandukanye birumvikana. Uzima Bola ushobora kumusanga hariya akorera Igoma hafi na Lakivere, cyangwa se ukamamagara kuri nimero ya telefone akamenyetso ko guteranya 243 986 586 351. Ushobora kumuhamagara rwose ururimi waba uvugisha uvugamo urwo ari rwo rwose, mwakumvikana n'ugira ikibazo, cyangwa se ukanamwandikira no kuri WhatsApp. Ku ruhande rwa AFC M23 rero kanoneho twinjira mu makuru yacu yase twinjiramo ndani tugende tureba no muri diplomasi meze bite byifashe bite. Ubu tuvugana umupango uhari cyangwa se ibiri kuvugwa nuko hakenewe Baraka na FIZI. Nyuma yo gufata Baraka na FIZI sinzi ngo hazakurikira hiki, ariko na UVIRA ishobora kubatonda. Na UVIRA ishobora kubatomba, ariko UVIRA ishobora kubatomba nyuma y'ifatwa rya Baraka na FIZI. Kubahora abaturage b'Ibigobogo bizaba birangiye. Mwitega ikigiye kuba, mwitega ibyo AFC M23 igiye kugaragaza uko byagenda kose. Ku ruhande rwa leta Kinshasa baracyafite umugambi wo kurwana, ntago bari bacogora. Mwitege buri kimwe cyose kuko impande zose zirimo ziracyaza. Ko byagenda kose biranashoboka rwose ko nta n'icyaba, kuko M23 yo uko bigaragara irakomeye. Nta hantu na hamwe ingabo z'u Burundi zishobora kwishoborera. Munyemere rero mitena nacumikishiriza nga izi update. Mbashimire cyane abo twatangiranye n'abagerageje kwandika comment, namwe mukomeze mwandike comment kugira ngo menye ko turi kumwe gatanu ku kandi. Amakuru nuko hagaze cyangwa se nuko yararamutse. Reka mbashimire mbabwire ko no muri amakuru yacu akagaruka turi bwongere tugaruke hano muri studio tubagezeho update. Ndabashimiye mugire ibihe byiza, bye bye. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FBI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugane tugufashe ku ndwara zitandukanye harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge, unyuze mu muhanda werekeza kuri Hotel Okapi, neza turegeranye. Uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Healthcare. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Healthcare, ubuzima bwanyu inshingano zacu.